Anni Dewani ovani Munna mukala wawe vhoshirini fhala ḓoroboni ya Cape Town. Vho Tongo vhe vha ṱanganedza vhaeni ava vhukavha mabufho. Vho ṱalusa vhoshirini sa vhone vho ḓaho na tshikwekwe tsha bulayo. Ramabindu avho vhangei kha Britain a vho ngo wana mulandu kha bulayo iḽo he vha fhedza vho humiselwa shangoni ḽa havho. The Department of Correctional Services can confirm that the Correctional Supervision and Parole Board has placed inmate Zola Tongo on parole effectively from the 21st of June 2022 until the 6th of June 2028. That is when his sentence will expire. DCS will then utilize the period up until the release date for pre-release programs. Kha ḽiṅwalo ḽo bviswaho nga vha muṱa wa Anni Dewani vari u bviswa Mufariwa vho Tongo zwi vhea tshifanyiso tshi si tshavhuḓi kha tshanḓa tsha mulayo kha ḽino. Malume Anni Dewani vho Ashoki Ndotsha vari tsheo ya dzhiwa nga vhabodo ya parula ya vhofhololwa vho Tongo isa mulaedza u si wavhuḓi kha vhadzia vhutshinyi. Vho Ndotsha vari vha khou fulufhela uri a u tsha ḓo dovha hafhu ha vha na muṅwe khotsi ane a ḓo ṱutshelwa nga ṅwana nga nḓila i fanaho na iyo.